تماشاوان هێژە ئیدی ساڵبەگەرە ێریشên دەولەتا تورکیە لەسەر باژارê Serêkaniyê û girê spî êdî nêz dibe. Nehê meha vê mehê ango cotmehê wê bibe 6 sal got di ser êrişên dewleta Tirkiye li ser her du bajaran êdî wê were tam tijî kirin. Bi vê yekê koçber dest bi pêngavekê kirine pêngava komkirina îmzeyan hem li kampa Waşûkanî hem jî li kampa Serêkaniyê got piraniya wê xelkên koçber lê dimînin yê bajarê Serêkaniyê. Çalakiya wan bi serenavê em daxwaza vegereke bi ewlew rûmet ji bo mal û milkê xwe dikin bi vî rengî êdî ewa xwedanê destpêkirin çalakiya xwe. Ji bonekê berfirehtira em bawekî zindî berê xwe bidin kampêr wê dekên ûçeganê me Silêman Tewîl li gel me hazir e. Silêman dema te xweş be qûwet bêj bo te. Yani giringiya lêdarxistina çalakiyeke bi vî rengî di demeke wiha de çi qasî giring e ya duyemîn em dixwazin bernameya vê çalakiya hanaz bikin piştî got ev îmzana hatin komkirin wê herin kwîdekê çawa ji bo kîjan alî were rakirin kerem bik. Roj baş aras birastî jî vê mehê de xelkên Serêkaniyê berê 6 sala ji ber dagirkeriya dewleta Tirk koçber bûn. Bi sed hezara koçber bûn li kampa dimînin, li bajêr dimînin, li dibistana dimînin. Ji bo salvegera şeşemîn ya dagirkeriya bajarê Serêkaniyê koçberên Serêkaniyê kampanyek daxist ji duyê mehê de ev kampanyê dest pê kir. Destpêkê ziyareta hevserokê Mesedê ji bo her du kampa hebû. Piştre jî çarê mehê û pêncê mehê konên kon hatine vedanîn ev konana jî ew ê îmzeya tê de kon bikin. Bi rastî jî îmzeyên xelkên Serêkaniyê û girê spî û gundewarê wê êgo berê 6 sala ji dagirgeriya Tirkiye ji wa bajarana derketiye ew ê îmzeya were konkirin. Piştî di roja ji komkirina îmzeyan xelkên kampa Serêkaniyê û Waşûkanî û hemê koçberên Serêkaniyê û gundewarê wê ew berê xwe bidin Qamişlo li ber mufewediya yekbûya netewî ew li wê derê bisekine ji bo ev îmzeyana tûmar bike û radestî destê wan bike ji aliyekê de jî ew ê nameyekê ji sê zimana were dayîn bi Kurdî, bi Erebî, bi İngilîzî daxwazê xelkên Serêkaniyê, koçberên Serêkaniyê û girê spî ew ê radestî destê wan bike ji piştî 6 sala ji koçberiyê, ji penaberiyê, ji zehmetiya got dikişînin. Niha derfet heye got piştî hêlûşandina rejîma Besê xelk vegerin cî û warê xwe lê ew veger divê vegerek bi ewlebê vegerek got dagirkerî tê tune be çeteyên dewleta Tirk li wê derê tune be ji bo xelk serbest veger cî û warê xwe ana jî wek hûn dûmê dibînê konê komkirina îmzeya li vê derê ye lê mêvanek ji bajarê Serêkaniyê û ji xwe komîta koçberê Serêkaniyê Zehra Semao bi merê em ê bi wan re bidû bistînin darxistina vê komxebatê yan jî komkirina îmzeyan ermanca wan jê çi bû piştî komkirinê ew ê nameyekê teslîmî mufewediya Umamul Müttehide bi Qamişlo divê mehê de jî çalakiyê we ji bo Serêkaniyê çi ne ew ê ji me re şîrove bike. Kerem ke. Silav û rê ji bo kesê ku ana me temaşe dikin rastî 6 sal ji koçberiyê, 6 sal zehmetiyê, 6 sal got dûrî welatê xwe pir bêş e. 6 sal ew emerekê ji emerê me de got dervî koçberiyê de em jiyan dikin. Rastî em wek Komîta Penaberên Serêkaniyê de me sireçalekî dest pê kirî ji me jî sisiyê mehê de dest pê kirî heta heştê mehê de. Yek ji wan de jî got dir û konê çalakiyê me danî ji bo imze hemû milletên Serêkaniyê imze bik û pişî wê em ê radeyê destê Umamul Müttehide bikin Sibel Qamişlo de. Rastî helwesa millet îro diro pir coşa wan got imze tên kirin got ji bo vegera cî warê xwe de ev tê wateya çawa eşqê her insanekî got dûrî welatê xwe dûrî jiyana xwe bi eşqê tê got dema imze bikin ew imza wan biçe raya gişî Umamul Müttehide ji bo vegerana wan de. Rastî hêviya hemû gelê me yê penaber taybet em gelê Serêkaniyê de got ji bo vegerana pişî îtîfaqiya dehê adarê de got her tim xewn û xeyalê me de pişî helweşandina hikûmeta behsê hikûmeta gonî hatî li ser hikm de yek jî xalên esasî got îtîfaqiya hat dehê adarê de got milletê penaber kî derê vegirin ser cîwarê xwe de. Em dibîn heta ana hîn tematêkirina dewleta a demkî got hatî ser hikm de naxwazin milletên penaber vegirin ser cîwarê xwe. Rastî dema milletên penaber vegirin ser cîwarê xwe de wê hinek çareseriya ezma Sûrî vê em bêjin tînebûna şerê gotê kirin wê tîne xelas bibe
و سوریک دموکرات سوریک همو رنگی خود ده جیان بکه ابدا خواز هر کسی میت هیبت وقت ملت پنابر ام به چه فصائل گودندری سرکانی گوجه در که و گراننا وی ملتی بریعه کی ناف نتوی ده او ملت ایدی قتل عام سروی نمیشاند دما وگر هیویا گلی می سرکانی گم سر جوار خود جیان بکن راسی اف چالکی ما دنگ دین زور زحمتی گم دبین ملت پنابر ده اف برسوی گویرو دروم کون چالکی ده بر خدانیا 6 سالی او برسف ده همو دولت گو دستک دان دولت اتر گویریشی باجاری ما بکه بس راسي جوش هما امي هرتم القضابن هرتم جبو وگرانه ده امي كارو خبات بك برا تجاري دجمن جابك تشوكل من نره قال جو برخداني كرت 1012 بيس او قال برخداني بك جبو وگر جواري خود جواري جو خونا شهيد هات رزگار كرن جواري جو تكوشيني جو همو قال وي كرد وي عربي وي شيشاني وي اشوري جو بفدوره يك بيك من مره تكوشيني دك هرتم و او دموغرافیا گو ترک لیچی دکی گوهرتنا دکی و ملت الهمبری و درکه ملتی و هرتم جبو اب دموغرافیا تی گوهرتن دیروکا سرکانی تی گوهرتن ام هلوسه گلت خویا کن هلوسه ما ام قبولاک گو دموغرافیا تی گوهرتن ده بله هوال زهرا و خالی خل کدانی نجبو کم کرنا امزیا هول کامپا واشکانی دانینی یا هنگ جیندجی هن و خالی خدانی القامپا واشکانی سرکانی قامپا نوروز مراکزین ایوای گوی هنه تواهی گوجی گملت سرکانی لهی مکون دانی لده جبو امذکرنا ده و پیشوی اما خلاص کری سبع امی انجام و امضایا امی البر المتحده بخواندن هم نامه ام بدن المتحده جی او جی الورتی خواندن نامه ما حاضر کریه به هر 4 زمانه ده گم تسلیمی وان بکن کرد 4 زمانه می تسلیمی وان بکن کردی عربی سریانی انگلیزی ده هر 4 زمانه هم تسلیمی وان که خلک گلوی ده کاجیان که به زمان وان ده گم راده گشی بکن پشتی ویجی چالکی وی بردوام به حتی نهمه روزا داگر کریات تلکی سرکانی راس بردوام هفته مهیجی سال قامپا سرکانی و بیان بداین رایا گشیرو و بیان گوش درباری انتهاکات گوته کرنده حشت مهیجی کم خبات کیمی تل در خسن حسکی و نه مهیدش سردانا جهن و علاقه دار گوهن معیار که سردانا وان بکید چالکی ما بردوام تنی نجبو نه جوت مهیجبو سال بگرام همو روزانه ده ام چالکی ده روزانه ده ام ناف تکلیه ده تواصل ما ده علاقات دیپلماسی کیتر ام بار دانو سندنا نجبو وگرام نامه سر جواری مده سپاسش بوا سپاس بو قناه رونایجی آرا سمهنه کیته که ناف کوچبا شخو میوانه که پر بناو دنگ تم بمره درد که یاده دما و خشب دم باش سر چعبراتی تچاوی و باشن جبو بگره سرکانی 6 سال در باز بو زحمتیا هون دکشینن ایرو هون امزایا کوم دکن تجدج مرة دبیچه رایا گشتیر دبیچه ام جرایا گشتیر دبیجن ام سرکانی بگرنن هرکس ام جواری خو بگرن ام ل او وارق ما ام زاروق ما ليليس حتى ام زنبون شقد علم دبيجي دبيكي جلواري خو بنقرن مجي ويجي ناي سريوي لي سريكاني برا اوتيد نفكرن بحزاري سالا زاروق ما ويدوزا سريكاني بكشبرغو سريكاني واري مي اخا مي چوني کس نظام بکی آنی ندوه داره دبجی کرنه ام جی وقت جنه سرکانی ام قبول ناکن ام سرکانی خو بگرن سرکانی نه وانه نظام ج بلژیک آتی استرالیا آتی نظام ج آلمانیا آتی نظام ج امریکا آتی حتی ج اسرائیل لوی درینه برار که به گمارا خو ببن مابون بلا سرمه والله ام مرن نه او نايمن اما سريكانيه بقرني وي بقر اما جنارم بقرني برا ما بكوشن برا كيف دولتنا ابنتوي ورا بيجي سريكانيه قصد بقصد بناقر عصايشه ما وين ورب وقصد وجني عصايشه الوربن يا جنب بناقر خوش بلي اراس چالاکی بردوام به حتی داویا روجیرو حتی ساعت حتی وارجی بردوام به کم کرنا امزیا جخو السبي ساعت 11 لبر مفوضيه متحده لقامشلو كومك سكنك ورا تشكرن لو دري ناميك بشار زمانه و اب امزيه جوهاتيه كونكرن اي دستي وان بك داخوازي خلك سريكانيه وغريسبي وغندواري وي جبو بقرك باوله بشتي 6 سال
اج پنابریه بله آراس نوچگان مسلمان طویل گلکی سپاس جبوتو میوان تگ و باواکی زندی ج کامپه تبلیبو و مسر وقتی آگاهی هری داوی درباره وی چالاکی دکر